OMDC ka Mawlai ba Tebor Pathau lembar ka Dorbar Shnong ka Mawlai Phudmuri hapo ka jalam ka ba Sylvester kurba rangba Shnong haka arpasau tarek next ngi ki Leit Ujor menteri ki kampo yeng ka sarkar ubadeiru haka ka por menteri ka tanat klau ubala ka mendrumboi halor ka Jingkyntur Pud ki pulit CRPF yega klau forest ka badan ha Mawlai Phudmuri uba Tebor Pathau MDC ka Mawlai habakran biklap thai khubor ulai thu ba ka Leit Ujor ka jong u lembar ka Dorbar Shnong Mawlai Phudmuri yega sarkar ka de hadian ka Jingkyntur Pud bian jagni ki pulit CRPF ya ka Cloud Forest kabaran hakani ka Shnong barkini ki CRPF klapan kalai kani ka Cloud Forest kum ka jaka lit chabar bar ka jaka kilan met kabla long pan kum ka jing panjaklia ya kani ka jaka khamdam rile hababun ki Shnong ka Mawlai ki pinan kam umbam na kani ka jaka sakawai ru kani ka Jingkyntur Pud bian jagni ki CRPF ka bo jingmai ka shongsuk shongsngan ya ki nong Mawlai pengalaman berpersoi di sosi demi ya kajing tampur ke selfie nomor mobilet atau cloud lah kebangi nak leng di masa sedang itu ni sim ketai kan nomor niyo umba mungkin untuk cakap kamai gaji jongki beri besong Mawlai Phudmuri kadang untuk berkata dekati kejiwan tampur jadi ka penjaklia ban itu cakap tu ke cakap jadi ban kawai ke ba ni suntingnya ke bede bat ka songsangan marang jingdon di polisi api itu kan wara ya jing memserahkan di dokter tuhan marang laju lapteng mencuaru beladan tengka tampur yang bagi siapi teng iwan mensum hai tolong di badan itu cekak itu tolong tip ke cekak apa di dokter Phudmuri bagi marjan injar itu bisa jenong dan belada kadon ini kecil pentut kan wara ya cekak ini bagus siapi 84 itu ke kenro itu long ka cekal sabar pankana kapalong ka banwara ka cingta long tu nata ka cekal sabar kapal isan net jingne tu ki ya ka bakum ki dong sosong tu Mawlai ngam sutana benar tu ki cekal bari ku ak sarkar kan kerki ki ban khandam no itu ka cekal banam sya beri bini penjuluan itu ka cekal kelatan ru cekal ki cekal kilometer itu asna ya ka tur ni persya nomor ka di ka protected forest tu kabamdan mano bala bande itu ka cekal ban kam nomor bakari bapitip mentangi ngilokan san ya klau ko tetap dalam datang ku beri baklam ka jingdin ile te kawan ra ka sosi ini Nakliang menteri ki kampo yeng jaga jalau badeiru ha ka joga por menteri ki tanat klau ula kular bo unchimkhia halor kani baru loong ru baom dan mano ru balaban Jingkyntur Pud jubor namaria kani lakhen bi ain dupa pi gano kono activities ka ba hapo ka protected forest lane reserve forest ka balong not related ya ka badai pempene pensa ya kemarin kalong ka babai tengok kas forest department ka ban shim ya ka shinjam ba kini ki jinjia kini banje dengan ai khoble ya ka Dorbar Shnong Phudmuri Mawlai yo MDC jengki ba la shim khia ban pe ya kini ki ji ban report tegi nak leng sarkar ni ha ban le ban kam dan ku ni betang tu kham kongsan tu ba nak leng ka Shnong la shim khia ba ka dei bede ba ke jingtu ju sarkar ki sem le no ban pelong ka ka help pa ya ka ba ka di ka pat smart city nomor ka di ka cakap pakka ba pelong ini ya ka jing manage ya ki forest amde ba tamba de ka cloud jong ka sarkar ka jami kalong hadje ki bun ki kendon shwa ban yo ban le ya kinu la kata helpa kalong bit inda kan kata em ya ka jinglong jiman di cloud tu kendeu ka siap ya kata en habat study ya menta kalong ngampal la ban nomor ba ngiru ngikwa ban ya type of barkaneka urban affairs lembaga smart city lada kalong bit inda parameter jongka an ka ba pene pensa ya ki cloud kita ba ngin pelong ni ketu bajaka ya tingar jong kipreo ditambah ya kata man omenta OM kalong ba ki ka department ka hab study bin pabin ya kini namba kanu ka jingle ka namlong contradict ya ka ek ba don hapo ka forest conservation act